Kapan? Pulau Saurmatua na hinormatan among nami doon sudi pinokpar rin ito yung pason rolo kami sa lubog na pinokpar ni Turaja Aruan doon bere lalong di kota Pematang Siantar doon na di kota Bidan at tadi jala salut mapinokpar ng Turaja Aruan pasahaton turut berduka cita yang sedalam-dalam nama Tusri Kilbati. Maridura Sa sitong na anggo siyan paso-paso ng ginalo ni Kainangon, mga luar biasa. Umur na sa usia 10 tahun, satu berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi kami musinak kaningan perpinokparon, maranak, marburu, marpahompo, marnini, marnono, wah lengkap sudah. Jadi narebas naman kita sa sitong dari apalagi acara. Jadi Oma di haroro nami dihamu sa luhut na pinokpar na diutuhon tangyang nami ito say ipasu-pasu Tuhan ma ulaw sa dalyon jalan nga tiyo-tiyo jalan nungo sili mardana jalan na nang patarotan nun dahil nang natawalong yun tuwinganan pasatok kinanin iparbadan sa Tuhan ma napatiur na kata sa libut na ginalawborhan kita siya hutat tayo lumatang siya taron sa hutat dito ba jala mulak mo siya to siya taron jala tuwag ka pangaratuan na suli ang kapinopar di natutong suli kita ipas jala sonang jala songon tanda tu berduka cita nami mga huwag kami songon krans bunga siyan kumuan ni Aruan kota Pematang Siantar plasma roha muna di si jala anon pasahatong nami masongon tupak manupaki ulaw non untuk susadira plasma roha muna si titik masigopak gulang-gulang pangarahon na untuk susadira menon naboy tarpatu pahami songon manggulubi ulaw tadi pagkakasan na leon say lasma roha muna at tama nama masing-masing Maridu inamura sa ilokatu kata ni natua-tua doon pinatikon bujur ma tutubi di tabir tu dia betong sarubut hamu pinokpar na dito mga laka sa Kusima Dakotan Parsaudian Maridu banggay natin yang di rumah ubal gamat yang di Sopo nung gabi sa ato na marikitan nono dahil nang natua-tua sa yung gabi ang mo sa sarubut na hamu pinokpar na dito nagkanopos Maridu sa isulo masahat tubutian sa man magkapataro dahil nang natahulong yan tuwingan pergantian nga napastok yan saat man kita tupanggabian tu para horasa so monima hata namin siyang keluarga besar Aruan Pangulo Bonggok nakalingan narong di Kota Pematang Siantar doon Kota Medan sa Tuhan tama na mamasu-masu hamu sa duot na muna ni masubuton na kita pinokpar ng punta Turaja Aruan oras malihita sa luot na selanjut na jalo mang musik teng baik kamu mah hasatan ni padu mo matuskip